समस्ते मु आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे मु भी भलरे अच्छी आमको गोटे भाई मोर मो आईडी उपर मत चैलेंज मारता जे आम तीर्थल पोल भाई भिडियो कर कि मुझे चैलेंज मारिक आसली हाँ भाई तुम भिडटा करी निश्चय मु पुणी आज आसी से ब्लॉग करने को मो भाई जन से लोकेशन पाखे अच्छा आसतु देखिए मो भाई कौ से लोकेशन पाखे अच्छा आस जा भाई आस भाई नमस्ते नमस्कार नमस्कार मानस भाई भल अच्छा हाँ भल अच्छी भाई कौन करिया से भाई आमको चैलेंज मारी आसी से ब्लॉग करिया कौन करिया कौन करिया ना मु भी से चैलेंज देखिकी भारी हैरान थी कौन ना आमर आ भर भी एमती गुड़ा किसी जगह अच्छी जो गुड़ा को आम जाने से मत भी भारी इंटरेस्ट थिला मु भारी इंटरेस्टेड थी जे से जगह उपरू जीवी आ से लोकेशन भी देखी भाई आउ मु सत कथा ये आसला पर से जो बाट सब देखिकी आसली जगह देखिकी आसली बहुत क्रिटिकल जगह ये पूरा फांका आउ कौन सी गाड़ी मोटर भी भाई ये जाऊँगी बहुत सीरियस भारी स्पीड रे जाऊँगी हाँ हाँ ये रास्ता पर देखो पूरा निचाटिया पूरा देखिपे आगे गोटे पोल अच्छी आगे गोटे पोल अच्छी से पोल भीतर को जीवा आम से पोल कति जीवा से गोटे महिषियाल भाई आमर थे राति सुनसान नीरव नीरव हो जाए भाई भाई देखी पारे आम ये एक्चुअली 4 जन है से 4 जन भर आमर ब्लॉगिंग चली चैलेंज सहित पिला अधिका आणनु एपाई कौन ना कहे डरिकी पिला अधिका नौ भल कर 4 जन आसु ए जगह ब्लॉग करूँ आ भितर आपण मानकर कौन एक्चुअली सत्य सत्यता कौन से आपण जनइबू आमर जो भाई अच्छा मानस भाई हाँ ता सारे आमर आउ जन भाई अच्छा आमर सहयोगिता भाई अच्छा भाई ना ना मिस्टर बाबन मिस्टर बाबन आउ कैमरामैन आमर अच्छा मिस्टर कान्हा आउ भाई तो ना जाथे राज मानस मु मनोज आउ आमर ये चैनल को आगू नहीं जावा आ ब्लॉगिंग भी आगू बढ़े नवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चलो कुकुर विश्वास कर टाइम भी केते हो टाइम तो भाई 12टा 21 12:30 हो गला देख ले आडू दिखा स्क्रीन आडू दिखा दे तारी भीतर टाइम टा आडू दिखा दे बुला फोन आडू बुला 12टा 21 दिखा दो नोट बोल से 12टा 21 आरी भितर से मु कहू नथली जो महिषेल भाई कहूले तांकर आरी भितर गोटे पिलार गोटे डेथ हेतिला कोन तांकर घर समस्या नै कि रसी दे देइतिला हां ठीक है आसीते से दिन से देखने को आमे भी देखौ जो आपन को देखौ बुला सब ताकि नै ना भाई ये गोटे गला गोटे माने जाई वीडियोटा की गला बोलना ये कुछ कर देखो देखी ये है भाई आस जी आगे देखिया देखा तो मत लगुच आग अपेक्षा यही पटू आमको किसी लगुच टे भाई मुझे भावुँ कौन कहले आम जो मीटर मध्यम आउ चेक चेक कर जना पड़ता तो बहुत जो से जो कथा कहते जो डेंजर जगह जा चलना जो मरला जो गछ मूले ना मरी थिला जे से पड़े किंतु तार भीतर आर भीतर तो हवाटा जहाँ अच्छी तथापि आम आ भीतर पशिला बेलू आम गोटा सेमती ना सेमती किसी देखा जमी आम चारिपाख जगह से बुलूची किंतु कैमेरा आगू को आसुनी किंतु मोबाइल आगू को भी आसुनी कि आमर मीटर ऊपर को भी आसुनी मीटर तक तबे चेक कर मीटर टी आसिक देखा पाखु कौन हो प्रोब्लेम देखिए कि अच्छा कि ना भाई भारी माने जगह भारी भयंकर देखिए मीटर लाइट जिन रेड हो भाई किए अच्छे जब पाखक आस आम पाखापाखि अच्छा माने जाई पाखापाखि अच्छा टिके दूर जा किए अच्छा पाखक आस भाई आम जानपर मोर गोटे लाइट ए जलूला फुल लाइट जलाऊे
ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏଇ ମିଟର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ସେପଟକୁ ମାନ ଯାଇ ଦେଖିଲ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାନ ଯାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଟା କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ମାନ ଯାଇ ସେଇଠି ମାନ ଯାଇ ଦେଖ ସେଇଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭଲେଇ ମାଇଲ ମାନେ ଯାଇ ଯାଉନା ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଥରୁଛି ମାନେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗେ? ମୋ ହାତ ଥରିଲେ ମତେ ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୟାମେରା ସେଇଠି ପକାଅ ଜୁମ୍ କର ମାନେ ସେଇ ଯାଅନା ତମେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ମାନେ ସେଇ ଯାଅନା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ମୋର। ସତରେ ବା ମାନେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା କିଏ? ପଳେଇଲା ଆସ ମତେ ଡର ମାଡୁଛି ଭାଇ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆସ ନାଇଁ ଭାଇ ଧୀରେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ଅଛି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ମାର। ବାବୁନି ଆଗକୁ ଯା। ମତେ ଏକା ଡର ଲାଗୁଛି ପଛରେ ଚାଲିଛି ମତେ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ସେ ଝଟକା କୋଉଠି କିଛି ଦେଖାଦେଲାନି। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଗଲାବେଳେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିଏ ପଳେଇଲା ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଏଇଠି ଭାଇ ରହିଯାଅ ଯାଅନା ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଚଢ଼େଇଟା ଚଙ୍ଗା ଏଇ ଯୋଉ ବାଜୁରୀ ନା ଚଙ୍ଗାଧର ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ବାଜୁରୀ ଭାଇ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା ପୁରା ଅଚାନକ ନା। ନାଇଁ ସେ ତ ଭାଇ ସେ ତ ଯାହା ହେଲା ତ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:15 ଖଣ୍ଡେ ହବ ସମୟ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାନେ କିଏ ଆମେ କାହିଁକିନା ଯେତେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ହଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ରହିଥାଅ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜି ହେଇଛି ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗିଛି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ବାହାରିନି ମାନେ ଏମିତି ହଉଛି ମାନେ କଥା କହିପାରୁନୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ସେ ସିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସିନ୍ ସବୁ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦୁଇ କଥା ହେଲୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଆସିଲେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଏ କଥା କହିଲେ ବାବା ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆମେ ଗୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛୁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର ଏଇଠି କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ପାୱାର ଅଛି ନା ସିଏ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ 23-24 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା ଲଭ୍ କେସ୍ ନେଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ କେସ୍ ଲଭ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲଭ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଲଭ୍ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଏତିକି ବି ଜାଣିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ପାୱାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଦେଖେଇଛି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ସ୍ପିରିଟ୍ ପାୱାର କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହି ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆଉ ଆଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଚାଲୁଛି କି ସତରେ ସେଠି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାଲି ନେଇଯିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ଭାଇ ପରିଶ୍ରମ ହେଲାଣି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଗଲି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ଭାଇ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଥିଲେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।